Достор, биз Saf Tekstil деген компанияга келдик. Текстил өндүрүп чыгарган заводко келдик. Эшин алып тартып берип атам сиздерге алганда эмесе. Ичине киребиз. Это они сами делают. Это не зависит. Чтобы быстро найти что-то. Быстро найти, вот ищем на это. И все. Цена где там написано? Цена. Цена? Нет, цена здесь не будет. Балары жазылып кеткен, индивидуально фраш керек экен да балам. Бизде Кудай буйрса Кыргызстанга ушундай заводдор ачылсын, ондар лайк басып коюңдар. Биз дагы дүнө жүзүнө бир эне даяр кийимдерди тигип жөнөтпөстөн мынакей өзүбүз ушундай маталарды өндүргөнгө, текстил өндүрүп, өзүбүз баарын өндүрүп, өзүбүз тигип, өзүбүз дүнө жүзүнө даяр кийимдерди жөнөткөнгө Кудай буйрса Кудайым жеткирсин. Насчитывается Сколько метров, сколько килограмм. Сам автоматический пакет делает. Вот. Жакшы маталар экен, Все, что... Если здесь брак будет, они сами автоматически берет. Вот часть отрезать и уйдет. Бияктан чыккан маталар улуун болуп, түптөлүп, складка кетирилип экен. Кесип аткандарга караганда жөөкөн. Söğüt yakvar tigiletken andan nari ubakka oralap eкен urulan болуп.
Zavod деп қарағанда шын айта. Күн болып жатты бұлар. Жаман чоң завод екен де. Assalamualaikum. Qayerdan chiqadi? Bu yo'l chiqadi bu yoqdan. Ha. Dağlar var köreli başlarından yol var. Assalamualaikum. Şunday tuğanlar menimce paxtalar şunday mata болып gelip bu жақтан iştelip öngө boyolup kesilip orolup çıgat окшойт да. Булар каяктан келет билбейм. Же балким жактан өндүрүп чыгабы билбейм. Bular kayaktan geledi bular? Ormadan geladi. Ormadan. Orma kayda? Nazarbek degan. Ha, bunu sen öndürmeysin onu böyle. Ya böyle bilmaydi. Bu Nazarbek degan anaqadan keladi. Bunu qanday qilib dayardaydi? Bilmam. Bunu как производить это? Barisi aytmaydi. Bunu qanday qilib, nasıl bunu dayardaydi? Zavodda, başka zavod. Boshqa zavod. O'zini o'rma zavodi bor. Ya to'g'ri, men aytganday ekan, bu qo'lyolar boshqa zavoddan keladi ekan atayın. Öndürülüp. Bu zavodga kelib, işletilip, yuvinib, tigilib, tıkandın türleri işletip, boyop, şu yerden urlon uyturuna satqa çıkarat. İçi ayağı ısık eken tuğanlar. Bizden gelgen tekstil tarmağındagilar üçün menimçe mayday jagып atsa керек, mayday.
Это просто фикс. Мы сначала фиксируем, чтобы, если лайкра есть, надо сделать фиксу. А не будем делать фиксу. Фиксация не будем делать. Сразу на глазам поедете, да. Сразу на Извините, я не глазам. услышала, почему вы намочили ткань? Который? Ну там мокрые ткани. Не, из казана мокрый выходит. А они с казана вышли, да? Да, да, Поэтому да, мокрые. да, да. Из казана мокрый. Вот это казан, да? Ошол журтугандар тил тармагын иштеп кеткен, ар кандай суроолорду беришип атат. Ичи жакшы угулбай атат туугандар. Аябай шум экен да. Оцениваете сколько? Оцениваете, вывешено на экран. В данный момент это зовут, наверное, 30 миллионов. 30 миллионов, да? Потому что один раз стоит где-то 800 тысяч долларов. Мына завод куруш үчүн 30 миллион доллар менен заводду курулат экен. А это после краски Вот выходит, здесь да? в конторе вот это самый модный цвет. Краска var, uşaktan çıkartıyor. Bunu uşaktan çıkartıyor. Burada klasik seriliyor. Har bir bachoklar har başka. Meni tövbeleri koyduğumda klasik. İçigirek salon deseniz buga saladi. Çoğunluk deseniz pige saladi. Zakasına жараша. Мелан цвет көп заказ берген, чыгарып атат. Мелан цвет деп коет да. Мелан цвет. Мында уже жашыл цвет экен. Азыраак заказ берсе керек клиентче. Делаю, получается, бойлер, как вот окрашивают, красят, стирают, потом сушивают, да? И вот он потом... Неправильно зашли, надо Да, отсюда заходить. Вот так вот. Да, А его красят, получается... тугандар мен өсүп кеттим аябай. Ичи ысык экен. Жакта жумушчулар кандай иштешет? Аябай ысык экен. Ham protsessini aytadi. Avtomatik o'zi tuz beradi. Tuzlarni qilib tepada avtomatik boshiga o'ziga jo'natishadi. Anaqa molni deyarli og'irlashib qilishmaydi. Qiladigan ishi tovarani qilishi mumkin. Ximikachilik aytadi, bo'yoq tayyorlab bergan. Kichkina qopcha nasibdan sovurishi mumkin. Ichiga hammasi avtomatik o'zi qozonni o'zi bilan kiritib qo'ysa bo'ladi.